Hege bolgam toğut versidek kinigeleri üyelerin ordan den kılgastak kinige выставкатын bilhenderi. Manna latinskay alfavitnan taqsıbıt kinigeler den attaq töhümek, bastaki töhümek. Saqa народын таланнақ суруячыта литературный критик, лингвист Алексей Андреевич Иванов күнде кинигелере балдар. Күнде саqa литературатын бары жанрдаргар үгіс усуран аймнелары суруян қаллар суруячы болар. Манна кини кыһар тугаттен ырыя хоон кинигете Москвага тыгынча 900 балтасыллааққа латинская алфавитнен 2-нче экземплярынан бечеттенмите. Иккис кинигете боллагына кепсияттерден бу романна картыгыттар, оны еденнах бага ден кепсияннере кирбиттер манна Москвага тыгынча 900 бехеттеыллааққа бечеттенин тақсыбыда. Ота Алексей Андреевич айарулетин сергетин Нороты верақтағыңа әлбақсыратын бербітекіне бүгінче 900 сүрбет, 4 сүрбет сетте сыллаға дері Москваға СССР народтарын издательствотығыр өлеләбіті. Ол кәмге кені 12 оскола оғыларын, онына 5 осколаға кейрі елік оғылары өрдері кенігелері бәчәкке тағаттыр біті. Олар істерігер кені ұлақан жону ағар кенігелері кинигелери де манна бар бу саңа олок ден улахан жон өренер буку бардара бу 1900 сыллака Москва бешеттемиде буку балары хайда холбан агыттан сагалан Ленин революция тесиригер саңа олоктон утун тугунан суруюлар онна кооннар кирбиттире күнде бу жокускай гөвлелир кемигер Öğrenicileri kolorus saha intelligensiyata Georgiy Prokopyevich Basharin, Fedor Grigoryev Safronov kurduk ulağan uçuğunaydar. Ondan da adıtlar öğrenmitleri. Kene Platon Alexeyevich Oyunskay sorudağından saha tılın çinçiyige ülelespite ol kurduk sakalı ırıyaları kohanları öğreten saha poeziyatın usuran formata den 1931 yıllıqqa bu oçotağı kemge literatura teoriya teger ulağan ölendi surubita. Ondan biheqa bu 1930 yıllığı surubu kinigete bar bolete Dmitri Kononovich Sivsev sonra namallan tus bibliotekattan bar ki ona kinigete agar onna isettür urullut beçetten köröbüt. Manda tahanan bu geografiya ayılga üyeraga den Latinskay döhürülü 1935 yıllıqqa kinigeler bağlar, onna Ostrovskay Borgattan törəbitlerden bu eme taqsıbıt kinigete bar. İkis tühümek bit suntar, onna suntardır den hatta bu tühümek qabolla Sergey Afanasьевич Крылова сказание в Великой Москве den toyuga 1904 hette Jakutskayga bechayttamite, ona saqalıttan noçalı Aleksandr Lavrik tılbastabıta. Hınnikşe 1904 hette Allah'a norotırı hettara den qoborunnyuk taqsıbıta. Manna Sergey Afanasьевич Zverev üstoyuga kirbite olu Moskva toğunan toyuk Serige baratçırı etta ağa algıha den. Ona da bu suntar türöbüt Крайын тоғынан кенеге сунтар орионын пионердарын онна öğrenicilerin kenegede bolar. Bu Jakutskayga 1905 yıllıqqa beçayttamide manna suntar Toyboqoy elgeyi Marköl Bordon oskolaların öğrenicilerin ölelerin Toyboqoy oskolatın uçutala Ivan Kononovich Danilov tümen taharbıta. Hetinnikşe юные исследователи родного края den bu suntar kenege Suntarden kenege billen olary tıllan 1905 yıllıqqa üstühinçe egzemplardan Jakutskayga beçettemite bolar. Otan bu üstühümek bet saha-sirin istoriyete den attaq manna geofizические проблемы Якутияden statyalar xomorunniktara 1904 yıllıqqa Ленинградка taqsıbıtam. Ondan öse etnograf историческая наука доктора Сергей Александрович Токарев Очерк истории якутского народа den bu kinigete 1904 yıllıqqa эти общественный строй якутов 17-18 веков den bu kinigeler bağlar bu 1905 yıllıqqa beçettemite manna saqalar tustlarından nuçalar kolektorinin ne sosyal turukların ona nuçalar kelbitlerin kene toq ulari taqsıbıtın toğunan arxivnay materiallarga olğur bu очеркалар bolallar. Onda da bu Якутия
как она есть ден бу правда кахет үлехете Иван Федорович Жига Смирнов сақысырегер келесіл ден сүрібіт очеркалара болар. Бұл түгінші 901 сыллақа Жокускайге бечеттенін тақсыбыта. Етенне бұл Афанасий Яковлевич Уваровский ақтығылар кенегеті түгінші 947 сыллақа ме бечекке тақсыбыта. Бұл ақты анбастан түгінші 904 сыллақа Мендендорф кенегетігер сақалы оны немісті тылынан бечеттен біте. Уваровская ан бысыгы сақалы тылынан кенеге сүрүйбіт кейі болар. Ота бұтер дүстүймек болла тылы өреға литературный журналлар кирбиттері манна якутские пословицы, поговорки, собранные Алексеем Елисеевичем Кулаковским, Бухоморунюк, 1945 сыллақа сақа кескеле общество икі тылынан тахартыр біті. Манна бұл кири тылығар Алексей Елисеевич Кулаковский өз қоғанлары норотолығын жағын майгетін сігілетін тылын байын көрдірір. Оны атыны мұқтар әме білектіяқтырден нұшалы тыл бастатымден сүрүйбіті. Оны өз қоғанлары табырынлар алфавитнан сағаламыттыр етені сақалыты латинскай алфавитнан сұрылы бұд. Онтан бұл русскай якутский словариден бұл Николай Николаевич Павлов тегіт бұл бастаки кистястарын 1904 ағыз 9 сыллақа Жокускайге бечеттен бите манна шүрбеттен таққа тыл оны әтей келбет. Отын өсі манна тағынан бұл Пекарскай словардары балылар онна бұл чолбан хурунал 1904 сыллағы үйістер дүсіне бәрі бар. Бұл латинскайды хурулу чолбан хурунал бәйті 1904 балтағылаққа бәчеттен біте тақсыбыта анбастан. Онна бұл өсі туық сері кемегер тақсыбыт кенегелерден бар манна 1904-5 сылларға тақсыбыт кенегелер нучалыттын хақалы тыл бастыр етенде хақа херин хуриячыларын кенегелері балылар. Онтан өсі бұл бігі народтарын буквардары ден Сақа республикаден өтуеліғ учуталла. Ölü Albana Torjan kabalları sorunalız Kirillin Trofim Semyonovich коллекциясы. Bu коллекция тоққа Кутана сельская модельная библиотекада қараллан тұрар. Ота bu манна баллағына bu коллекция түріттен біте мәйнаға болбата қолы бұру Кутанаға Алексей Андреевич учуталынан үләли хетибіті олты хүй болбыт болуқтағынна bu буквардар коллекцияларын қаңатыға сақасы сыр учутала педагогическая наука кандидата профессор Тамара Парфеньевна Самсонова улақаның өліғ. Кені Самсоновтар тұспейлерін библиотекалардан қазда буквары біліқтен өддетелі әбіті. Бұл коллекцияны білгенлер болла қаманда сақы школа тігер үйеренер буквардар 1930 сыллаққа Москва Коракка латинскай алфавитна тақсывыт бастаңы школа үйеренер кенеге буквар болар. Бұл автора Петр Григорьевич Григорьев кенеге Самсоновтар тұс библиотекалардан біліқтері болар. Етені манна нучетылын буквардары бұл коллекция самай бұлырғы буквара 1936 сыллаққа Москваға тақсыбыта 400 тахары болар. Автордар Афанасьев, онна Костин. Онысы әйге болғымта отуыр қолыр СССР народтарын буквардары манна Өзбекистан, Монголия, Тува, Литва, Мордва, Татарстан буквардары балылар. Етенді ағар кенегелер учебынюктар 1939 жүрден сыллаққа тақсыбыт кенегелер балылар. Манна өсі умнан кәхін бұл кәпенде сельская модельная библиотека тігер бар кенегелер бұл бейеқәме балалар бұл Якутты ден қарошық 1900 қолабыр хүрбет өт тыллаққа тахарылы бұл указатель историко-этнологической литературы якутской народности ден Пекарской редакциялан тахар указатель опыт указателей ден атта. Онна бұл летопись Якутского края ден
бу Красноярскайга тыгынча 696 хыллака таксыбыт Приколонскай тахаттар быт бу официальный колобур исторической данныйдар тахта бу тыгынча 696 хыллака таксыбыт кенеге бар. Хамай эдетеңги бу баллана кепендей модельный библиотекатын фондатыгар харалдан тураллар.